به بینر نجال باجار قام شلو جرا غازل خوارنگاه وجب ملکی تقیاد انجام آوه تقینه ده و جبر گربونا ایگر 15 کس بریندار بون و هات راگهاندن که روشا چارا جوان گلکی خرابه. پشتی ومراندن آگر هر 15 کس و گوهستن نخوشخانه 4 جوان به گرانی شویتینه و د جهد جبون نخوشخانه شامی هاتن و گوهستن 5 کس جی جبر کو شوات اوان سفکه ج نخوشخانه هاتن درخستن نهاجی 6 کس ل نخوشخانه تخصصی قامشلوینه و روش اوان دبنچاف دیریه ده. والله شواطا وانا نزيكي دحى بابون يعني عمري وانا دورتا 16 صار و5 صار يدبون تقريبا قالك جوانا دعم عليه مطعمي بخدبون ويك دو جوانا عين بر مطعمي رتشون اوجي اجرجيا وانا تشارج وانا براستي شوطاني وانا قالكي مظنبون يعني جوري مساحتها لاش دور 5 حتى حفتي بون قش هاتنا مشفى سوري تخصصي ما اموري ودا براند ني اسعافي بسيروماتا وباكجنا بريني چهار مجموعه حولان دن شامه وشش دي وضعي وانا باش بو باك بو مساحته وانا بچوك حبكي دور ده حتى 25 سريه صدي جلاش اونا حاليا بمستشفى ده ندبن مراقبه ده وهدرو جاوي خويا بكي كيجا امي بشي نمالي وكيجا بس مني چندرو كي دي زيادات مستشفى ده